Kapuji Tuhata, edeta nomor 672 ya sadero na mangingut. Laksi sa mata papungu pilihan na patuluhod dohot na papato. Tapahibul marhata asa tapasahan pirata tuadopan ni dewata martani yang mahita. Ale Tuhan dewata amanami naliban wagijang horo hararoan ni pasu-pasu doon sirehon leon rodiak kalingkan basa nama uliutus. Maula de mahu sobang hami tuho ala di pasu-pasu hodong ulu nami. Upasaan tami matuho diri nami inang siang na nilehong Tuhan. Saya jalo ngai igawi pilihan na khusus dia lubang asi maroham. Saya pasu-pasu na pilihan na hupasaan tami tuho asa huparhasyang hami i lahu bagin puluhan harajonmu
Dito-ato mani huriang dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite totim na badiyay. Salapatar huila jala huwato hami. Gurang ni silor lehong murihami. Saya dari mahami. Salam dirdir hami madok molate toho. Uhun pasahat tot pilihan nami. Dalallah pasangat panho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmatok mahidari lang yang tayo. Alay Yang mana nilai kita saya Kinarbadia, saya Roma Harajo, saya saud molo-molo rohang di bulan tongon suwon itu. Leron matuhami sa dadon hanguluas kapar, sesa nasahan somay. Di dosa di lomad na dosa Tuhan. Unang kami tugiyon tu kamujunan, kalua mahali siya pangahan. Ay oro na pula harajaw, doon ako. Rodi hasa ngapos sa liring. Tajalo ma pasu-pasu siat Tuhan debata di bagasan dami dohot las miroha. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahita. Di sodapun Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana mida kita. Di lopapun Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasaur madamena tutodita. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita salam. Selamat hari Minggu. Salam.